Dobrodošli u novi video. Danas ćete vidjeti šta sam pripremio za balkanski ručak, a ovo je ostatak nakon ručka. Ovako izgleda stol nakon ručka. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas nešto fino. Pripremamo čevose. Tu su ražnjići, već su pečeni, moram vam pokazati. Vidite kako su lijepi. S povrćem, samo sam iskinuo so. Tu je lukac. Ovdje su spremljeni somuni, natopljeni. Ovdje su maline koje neću jesti. Ovdje je odličan ajvar. Najbolji makedonski ajvar. Luk sam vjerojatno pokazao već. Idemo tamo. Pomes. Svaki dan pomes ne valja nikako. Još da vam pokažem. Papričice punjene. Paprike punjene sa sirom. Ovdje je i kajmak. Domaći pršut. Da vam pokažem kako izgleda. Strava. Istarski domaći pršut. Vidite ovo. To ćemo za desert. A nakon pršuta za desert idu mađarice lino. Još će ići neka salata ovdje. Ima matovilac, ima krastavci. Vidjet ćemo šta ćemo još. To. Evo se pomiješati. Skoro gotovo. Možda čak i je. Vidimo šta ima ovdje. Ovdje nema ništa zanimljivo. Malo staviti gore lepinje. To malo zaprži. Inače na lepinje sam stavljao ovaj češnjak u granulama. Mediteranski mješavina mediteranskih začina. I špricao sam s ovim maslinovim uljem u spreju. Vidimo se kasnije kad to sve bude posluženo. Tikvice se grilaju. Možeš malo ubaciti lepinje. Se zapeku. Će biti bomba. Evo ga, ručak je postavljen na stolu, još fale samo čaše. Idemo po redu, evo grilana tikvica, zlatni hrskavi pomes, ajvar, domaći kajmak, skuta, ovo su malancani, patliđani, vidite ovo, tanko pohani, malo rajčice, rukula matovilac i ono najglavnije i najbitnije, čevosi, ražnjići, pileći, povrće, par lepinja unutra i ovdje zapečene lepinje. Tipičan balkanski ručak. Možete tek zamisliti kako izgleda ovo nedjeljom, a danas je subota. Bacite like, zapratite kanal i uživajte. Dobar tek.